I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life do what you want. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life do what you want. So give me all the scars, I'm a human being. Cover them with tattoos so you can't see. Knew it from the start, you had problems with me and the things I could be, I just wish I had seen. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right. Madakotok kamu. Alay sa unima akka sitwasyon ng katulang ala ulaw-ulo ngayon di dulumu. Kami magilubarmisi majo siya kamura danami. Asa mujo niya kumulay kami ulaw-ulo di bisa tikyo. Yutiut mamungka tunaw dito na rin gamay di parsorata. Noaing pe partikyan pe upasatay matuhamo. Boleh tibat. Alani kumagiluhami ma Tuhamuna namalo nami abang pramusin nami isong lungadong kami asuhuton dohok na patoropon ima isialan na maglas biroha dinaw majalo pasu-pasu perdonga saribeon anak nami dohok paruman nami seturun tuata alani amang kok mau bata nggak berdua di bata
lunga dia lulunda mangi tu ala di situ akasi tutor na doromon mau lihat deh bahan atau gudang mula-mula doh gudang sopa tukodang liati asa tung lihat pag gabi paroratan tu yang nakon namin do parmen namin tutiki na laro Sabida kami anak kami untuk parlemen nomor jalan las kedua tu satu parlemen. Jadi mau natin yung naman namin. Dilatakas lo tabo totodok ta. Naro nasiyan pulo Jawa dok. Jadi udah tidak dong mak. Siti udah. Jadi mau natin mak. Raja di hulu nami, lahu bernami, marga bernahor, dohot, rombongan. Segala orang di hulu lekas sopaita.
Dihamu raja ni hula-hula nami, satabi raja nami, hubay kami pe gora-gora nami tokin nai, asal jolo pasata mi jo bora sipir ni tokdi, naung binon yang ka inanta soribada. Ang bro, Bodoh di jojo muna, nung na di bagasan las roha hamil roh bangalusi dokor jojo muna, apalagi opasom, ubah kami do boras sipir ni tokdi. Agia ma di pasu-pasu amat tadi bata boras sipir itu di ibu yang kainat pasuri pada asa firma toki bahul-bahul pacalonat firma toki mo luju-luju manangak kabang awal enggak tuturan nabi amburu ala adong do di sonak kaburu nami dongat tubuh nami jadi lau sumurah kami majo ade abang buru saluhut atau hula-hula nami. Kaningan pulang nami purba dari hula-hula nami aritona dari bona tulang lubanggal bonani hari purba hula-hula na marang-marang dilugis tonak malela hula-hula na poso patahan hula-hula pamokar lubanggal manali dari Kaya ngajar horas di tempat tubuh kami. Kemudian di tempat tubuh yang dikit-dikit dulu. Asal memang di Surabaya ada tubuh. Sesuai nak hula-hula sang kisah sang orang kali. Maka ada tubuh. Cerah tapi tak. Asal sudah tujuan mbak si bahwa nabi. Firma fakti bal-bal arawan. Firma tadi kuambur nabi. Lucu-lucu dia mau kapal mau. Soalnya maju kata ini pas pirombo. Mau lihat dia matulah. Bantu rakso rohamu karajan nami ma nabi buru mulo do bere muno jadi buru baju habi ro karajan nami mana bamu kasoni masih lo nabi bamu di mana Gabi itu lah amang buru gabi jadi soalnya kita cerita asa uduran asa dekat perdak abu be aka hulu nami. Berarti bapak perjodoh muna
Pertindak mula tulang sa roh kami sa panubang. Jadi dapat las di roh kami amang basa bahan majo amang godak sobay sa sobay kami na rata ni hula-hula kami. beruntuk kamu akal banan dasuduin na ayo dukun ada bisi berbagai jadi semua soni berada ni nabui kubatu kami bangkalason pilot pilot tujuan kau mana kamu masih lawan ini kota dua tak saya coba sebasa minta tujuh kita lawan terima kasih. Gabi ma awang buru mau ya ada mari tu hatta ala di pasu-pasu do hamu boy tar patu hamu na sa luhuk nai diadat dohot ulum na pinukan ya putta si jolo-jolo dulu di parungai muna asa magot na marham to mana ni adat di robias oras ma kami na majalo lam tuga dana mari hamu na mangalea Matutulungan namin untuk menantu kami Hela. Ingat itu Hela. Kalau menantu laki-laki Hela, menantu perempuan Parumai. Sekarang kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas berkat Tuhan. Doa kita telah dikabulkan. Kalian telah menerima berkat dari Tuhan melalui ibadah pemberkatan nikah kalian pada hari ini. Ini sebagai mertuamu, orang tua dari istrimu akan memberangkatkan di dalam doa. Di samping itu juga kami akan memberangkatkan kalian kiranya
dalam pernikahan kalian. Tuhan memberkati segala sesuatu yang kalian perencanakan, diberkati Tuhan, dan Tuhanlah yang berkuasa akan itu. Mengrona iman nabi-nabi los marmeme burgo helana. Baik kamu mengundang sapur marmeme.
Adong mangboy daw na kanya kay botonan. Asal persiapan tak sesuai ke depan.
Udah tenang. Songolina kadanilah sirohanami tumpe songoni ngabui tarpatu pahami makalasun laut tasadarion pinapasaat ton sabi-sabi hami tuamot kabar kayamon nami martangyang mahina tuamat taribata asa tutik kinabangihut martabba akalah sirohat tamusek jalabui patupaut takana muli tujuh lenon. Iya mau diturunkan nami. Otik susaria na bulu patu pahami mabela suramo. Digo yang matari matama pasu-pasuna diamu. Mbak itu. Samanina hata jak kami yang baru. Boleh apa Pak? Jamu rata nami. Pangapun nami bisa tikor dan nami batu atama. Nah pasal penelitian bagaimana? Jadi samanina mangkut nami siapa yang baru? Kalian ada? Kulala, pasti dia tak tahu. Baik kamu mah si Tio hasa hadani. Jadi soal lima tulang. Anak masih bangun namanya kita di luar nami baba masih pada pak kamu taraja nami. Bupang itu kami parhaladu di huria dan dari marbun. Oi sal. Ani sok kita 75 di siamun namion. Dulu ni siapa apa sama nabi rata nami. Tujuh ni bolanya sudah belum pak. Hidung. Rodo kami. Buat kerja persiapan. Nama kau nama buat. Asal ini benar sudah pak kolang-kolang pengerawatnya. Tunggu bola pion raja nami. Saya baca di Bataman apa satu pas-pas. Nah, somar korang lubis. Boleh pak. Kamu main sama si jalan. Enggak. Buat jodoh toro lain lubis. Nah, somar korang tusar. Ini bagi orang Batak ikan mas lambang kesuksesan dan lambang kebersamaan. Ini kami sampaikan dengan doa. Kiranya setelah ini kemanapun kalian untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga, Tuhan menyertai seiring sejalan seperti ikan, tidak pernah tabrakan, selalu seiring sejalan tapi tidak terpisah. Jadi ini lambang doa. Di sini ada nasi lambang kehidupan, dan ini ada talamnya, wadah. Di sini ada ikan mas, lambang kebersamaan, kesuksesan. Ikan mas tak pernah kurus, selalu gemuk. Rohami membuat dekke si Tio, dekke si mundur di atas ni udalas di bagasa pinggan dahon. Bita-bita nami no tomat tadi bata. Anggiat marhite ulaut tasadarion. Asahot mapar saribon nasida. Las mendaging nangto di nasida. Tio manang arion dalenan nasida. Mururu nasida tuduluk tudaruan di rumah tangga nasida. Tung soni bena buitar patu pahami di dada nila serohan nami. Tangiang dosa kami memang buru. Dia ma pasautum amat tadi bata. Si di siapa ma golang-golang pengarahuna. Otik susah dia natar patu pahami. Digoya mat tadi bata ma pasu-pasuna. Oras mahita. Salam. Salam ya. Udah itu. Dinamakuan idan ngalas dodeke suburudu ima nama kalason pesta pamas-masun nang ni jalomuna na kay sabaga si Dore to kamar hite yoni buah kami idan ngalas dodeke studio asalasan ma parbaidamno tioma mual inomu takka tikineng ro saudura tuluk terwo kamu takka tikineng ro songono pe deke sudurudu na upat pahami asa sona studio tua mason nami asa stiti si kopa golang-golang para una otik sosalia bio pere angge magulang pinasuna Mbak turunnya nami harus jalan gede Boras salam udah satu aja di sana udah cukup tuh udah ABK para tulang Tapahoma Bibata jahuba amanamin ahu borsayang marhite nak Tuhan Yesus Kristus Tuhan nam. Mauliati Tuhan di pasar roa nami na pungut tu rupamu na sumberi. Ala takas Tuhan di rejumi kami asido diga dibasam na tolas tugulu nami. Nama jalo pasu-pasu perdonga saripio sebagai jorom marhite na pasok. Homa Tuhan nama masui. Si bangando sinugo di jalo nami pinatupani asido rohulullah. Jumulu pasu-pasu may Tuhan sa pangkal. Ang giat makor hugo ne bari tuhatang nabigari. Tuhan hifasul Allahu mabuji pasangat toko. Di nanang baru Tuhan akaulah na hobar dia habat abon nam.
Totong mahola majong-jong itu ha. Asa berdana di bagasan dame doho las niroha. Atau dirajumi hami Tuhan nasirika marlau dosa habis sama. Tarlubu bimba Tuhan maradu pokok. Urasi habi Tuhan sa dosa pangalasan nami. Asa tamahami majalo asido dengan dibasam. Mga sahu keluarnya anakmu Tuhan Yesus Kristus supaya martania kami Tuhan. Amin. Osang batu kemparan ni itu abe amaran ni itu pukul kalau naik pasar itu berasa ada untuk dainang kalau kami urus sipil bisa cantik ya soni mah kalau kami itu kami di tanah orang ini jadi tasoromba pakoran terus mana di tanah orang ini Upesun, ulah tersusun, umpan joko, joko maru, pakihan, kerubihan, di laut tadi udah besar tidur. Bosak, tu komparan di situ abe. Nama lagi, komparan di, opus maru, holi, komparan di, opus dari manosor. Masker, pakai masker. Oppa dampar, tu. Boleh ada ada dainang itu abe kosa hari dulu ka di satu kilo Masker. Omma sompan aku tulang nabi si mana-mana barang di dalam tulang nabi si mana-mana Omma dapat tulang nabi si mana-mana Opa, sopa aku tulang nabi purba. Sopa aku tulang nabi purba. Nama
Lalu pagi hari senior maka takut kamu kainan trabai manon atau lu tak keluar tak. Coba aku cukup para tulang nami berubah. Tulang berubah. Coba aku berubah. Nawit berubah. Om masuk para kau tujulang nabi. Jadi mulai di bawah kawan nabi tu amuna saluda ya kedamang dodeina. Mulai di mah di tuata mulai yang di kita salutna pratakas di hari nauli hari nanti kenon ison roda amisian para lado sarisot akabibi makara ima di nama jalo pasu-pasu berbagai macam kela dohot burtas yang tuata maritin apasona. Iya, mati tawa. Alani kami dengan muna sian paralado resort dohot marlas di roha dohot martangiang tua mata di bata di pas-pasu di bata na sida gak bisa ada keluarga nading gak situ Iya, mati tu. keluarga siwan las di roha keluarga sioloin Tuhan keluarga na mabuan las nerohan di tengah-tengah tato katik na nauro. Alani secara khusus kepada kedua member lain kami sampaikan selamat berbahagia. Kami juga berdoa kepada Tuhan kiranya keluarga yang baru menjadi keluarga yang sangat dibanggakan. Kami harapkan menjadi keluarga pengikut Kristus, keluarga yang taat akan perintah Tuhan, dan dengan demikian maka Tuhan akan memberikan segala berkatnya kepada keluarga ini. Itulah harapan dan pinta kami ke depan. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan menjadi sebuah kenyataan. Tubuhan lama tubuh sikoro tubuhan bunga-bunga di boruta dohenata to katikin narok saya tubuhan lama tubuhan boru dongan namai satu na sorma tua asa rumah ijuk ma adupna rumah korga hinoron niulota ni nama jalo pasu-pasu pardongan sarepeon boru dohenata saya itu bukan anak nabi sum mana sida do boru na patas marroa asa asi marroa ini batama masuk-masuk ma di boru do elata leleng ma mangolu satu parorasan satu bangga biya songoni ma atasya kami hatai atau teban ang pendeta. Jadi mulai ate mamang ba ate baru mahita lau pasahat to naka Barjolo hagaybe sinapila si Manulang. Langsung at pengantin. Baru hagaybe si Mamora langsung. Hagaybe si Mamora. Iya. Hagaybe Tipang Marulurma. Hagaybe Jajiraja. HKBP Holbung. Iya. Balita mabagabi tumadakos daduan. Ari ini parsarip yung muna do gabi. Molo setok-tok kamu marsi baululuan. Saha sulu saha tubutian di 3 ras.
nunga sikop berhiti-hiti pamasuk-masuk sebagai seorang Tuhata. Soni marhiti-hiti dia ada sadarion. Sesahat Mahmud tu panggabi tu baru rasa di pas Tuhan. Pinasahat tu Tuhan rumah boleh nama.